Lapan kunno eko open to all football tournament bla organize daga youth congress Rangshken circle haka kan riu tarik benai basau arjar ar hakan kasi lawan panha perda du ma barim kane kathan iba hdr ngdo haka jinge don kat lang kiriu rong ba jong kane kathan hakan kasi ka jinge lakai final habdeng ka Friends United FC barka Youngboys Leishiliam kolong ka itana shisha haka ba ka Friends United FC klayo ra ek ning job daka ba ala pelim la argor lanot ka Friends United FC Klayora ekosong pisa ke Sanpo Jar barka Youngboys Leishiliam Klayora ya ka song pisa ke Arpo Jar susu hakane kesini la samru ikabang ya kibrangket cikben duna khotmet lagi kujuan Orestar Sad kini pat kipliap tong ka Friends United FC kibap tong yak ka jersey
Bailen langsti tidak sangut baik tutu risha lalu bio tai ranam kharpuli dakman lapang kham kloy tai balong ready naga khar balarisha konsep balarisha konsep ban ay ban sami kande da i nl warjiri irang ba snong jong ka lingkin tengnau nong noru da ka bor lojong usim mi kejengkit kli banyalami kini kihap kibaret tehane ka por ang khot no yune rong ba u arnong bri subha banwan sis kman bat ban sami kande da u holan kharkran halan kharkran Kendali pada. Tehakane keporbat ngan khot itu kinong siap mene. Kiper, i best defender, i top scorer, discipline team, but in match official. Tehakane kepor ngan pule no kumba layak penkret. I man of the match hakane ke tournament layo da i Orestar Sad naka Friend United FC. Buat bansam ya kene da i warjiri irang ba snong jong Rangshken warjiri irang ba snong jong Rangshken in sam ya kene ka man of the match cha i Orestar Sad. Goalkeeper di Persang Renja bansam ya kene da i Star langsti irang ba snong jong ka Karlkar rang ba snong jong ka khar insam ya ki best goalkeeper Persang Renja i best defender kale chai meban ai bok kharbutna ban sam ya kane da Ines Tarjun Marbanyang top scorer idai Rijiedskhem Marwen ibayo Laikol Rijiedskhem Marwen bat bansam ya kene dai try jaka itai dai ba Drik Kharpuli to ka discipline team kalek syaka NYRFC na pen Ursula NYRFC bat bansam ya kene da ikhun jong mahe web Nathaniel Remai official referee bansam ya kene da i president itai J Rentethiang tingker pa di referee kan subha bakin wan sikmat
Pass note, pass note. Pipe wrong note. Eka Youngboys Leishiliam unkolek yakan eka song pisa pada yakan eka trofi. Bang kerpat ya gini ki tim ro atli yang jauh lupa pisah ni medan. Yang jauh amla du jokan eka senam arajar puar kalet syaka Friend United FC. Tengah kerpat yaki nek player borok hai kinwas kemak i pendang medal bat ban pendang gini medal da i mahe HTR lindo. Okey, Islam kita. Chal na jan mana? Chal ka jan mana na? Lam. Sama. Lam. Bat ya trofi. Friend United FC in one collect ya kena kasong pisah san pacar bat ka trofi. Hey. Sim medal mas arlah muna. Cendol mana tu? Tak lebih. Boleh. Saya. Tak cakap. Bala yo ya kena kasong. Teachers for Youngboys, habib. Teachers for Friends United, habib. Saya kena kepur. Isngo pan ai play ya iba HTR lindo. Mahe limba ka jingno senyang jong i. Ka penlong yingi kum ka seng samlarang sken bakan long ka program ka bajom. Kublai si hajar nu mahe pinang yo e kamet ka bakoi ka bakhia ya kan ya ka jingle spoon ka jinga rap jompi yangi kum ka seng samlarang sken. Hakane ka por ngan khot ya ipul langsti it ai ka